Ole in the last 2 days as well, Asiata, because I know you missed the first parliament. The last 2 days, SL uniform dole fast. Ang finga of papai. Today of mumuway. I've on the other side of opposition. It just looked like uncoordinated. And it just speaks but there's a dire need for a better opposition. Yeah. La yita tu wata na em faida tu fulunga ya na yacha ole mau poponga. Em na tu mai le na. Wala valea anai mali ato. This is it. That kala le faida picture speaks what? 1,000 words. Yeah. 1,000 words. Wala valea e ka umayai mau poponga. E mausali. E loto ngatasi. E malolosi. Ya, and the list goes on. Faya pule mea oi nyau kala. E ke kango e wha makala mai le ata lea. O le ata o le mau popunga. E le o mea ia le karango mai le atua ia ngā fionga. O le fale o le mau popunga. O le fale ia le file mu. O le loko ngā kasi. O le kuku wha kasi. O le fe oi oi. Le i marisi la koko hinga ngā mua le lanu pai pai. Yep, just getting it. Ai le o le winga la te tala. E le langa o le ua pewa o onga uma le upu HRPP. Ona o le maanga whangafa o le leadership. O le maanga whangafa o le leadership. O i tonua, e lea ua mafua ai o nā. Tala rufa penei. Ia, lea, tau sisira mai. Ia ua eva i lai kampane. O kai. Tau sila atu. Ese le mau popo. Ya, tau sila la sa mo le matau tia. Ya wala fale na. Ana? Ya. Sa wai ya fui mo. E mai kawa ku kongo pare menge e lo ko ape le o kasi. E kasi ra kilo le o kasi. Ya foi fongo e foi pekesa. Ke lo fongo ke mai kawaku ia pe ngar ko fa ia fai pule la ma sangi nga ia pe ko lima ia ko kele le aku fo e kele ngale a wai fongo e ko kele ala kele fongo o ngai kinga ma mai lo ma ku ngai kele aku fongo le ko kele mai ia la ko fongo ele o kasi e lo ko kasi ki kilo o fese kai mul ya ngai vai ia lo au ora ku se fongo o fese kai mul nga vai i desi va nga fo ia nga ku se fongo e ka mai ngal mo kwa fare kongu ale o mela ele kai ngale chapipi anai sei ko vi fotas ya le atale na le sei fa to ila tala le atale so se atale on ma po mana pu e mende ele ala enga fast man la tua ala mali e wa e ve se tu le tale ai tau lo ma fau le si fa tala no nga ale le tau fale nga solo mai le wo so faila na le la media ba lisi ya le tamana ila to ro mana tu faila na tala le na ru faile te mi to no aiwa ya mala o le atale pe fie me ma sa uli fie me tu dia tu lo la fio nga la au le maleto le na faila na tala wa mai na so ta inga mai sa moa wale ai si ni followers ala wale to yai ni si fo io le capeneta wale ai ka io ko fia lango i la del malito o le majority umala wa ya fia mi io uso le ka wo jo ma fa ai wale mata mai la mata na mai se tiro la le mo le tangata fatu e oso lungo le fa tala fa lo to le anga ma me ale le mongi oso le fa ya ko e wa so nga oso le anga le fa la wala fi de sifia fa valo anga ngale o ki ma ko fe o la fi a le fa na oso mai fa ya na valo anga i lungo le mongi fa mai e uma e wolota la au le mali to lo vai la ye mata mai le atana. Keep on looking at that photo. Vai ile sa fa email tangata to fa mai wole ngi se ko kan ko i ai ko fa mai e uma e far pui a fa nga sa fa mai e sa fa ko ngoi ngor karika sa mo la ngor kari pungi le or kari pupungi le
e fe so angila ngot kala kuspa ia God is a strong tower or karikana or karipungi lea o sesi e suru fanga e lea kua ale lo sa fai mai ele parmi eu queria lo ma i via ma kola wori e kilo le kala ole si me le aka lea o le aka fo le lai lunga o le ngofo le fonga fikalai ia nga wo ko e fa ko le le aka fo sa ka wonga le divine mercy divine mercy le ko le fonga fikalai ko ai nga wo ko se vai mo to fa fo ia le mamani o fa fo ia o ma tua i le tala ale tua na fai ta vita o lo wakali o solomonga o le ai faua se malu e ku ai la kola o le winga o le tata se pe mo fai ma pu ma fai ngi u pa ku spa ia mo o fai ma ke loko foi esa sa o ma ke loko foi ma o ma ko e kale sia mo ko le lei ar fai ka ku spa ia le winga o la uta le anga le manga onga le sai le loko ka vika paua le menga pikia ye le ku le angor kanga ye ronga loko ia fau se fapi e ku uai le akola au por fe menga ai pika e le fa ka uinga ka vika nga fai e longa kari o sormonga e ka ko mai la yo ka ko fa ki ngor me sa balinga le nga fa o lenga nga o mea ngu mera kasi ngai o le divine mercy o Yesu le nga lo ai la ku si palmia o le palmia ka ko fa mo fa pe ka ko ela ku ai la ku e via yo ka maka ele fie popula manga ya vesi o le o ko ava ko ele tua ka vika ale o ko mai le o ko mai le akola au ko fa le dei le ko mai le ata le ka nga lo le Yesu le nga lo e kau ki le fisiringia po ai le ka le sia o nga pa wala me o tatu talia ina mai lo ya nga fa ya fa vai le ko sa mo o me o malaka ko ke fa ya e o nga ko wai le sua fo le tu amen ya o se kasi nga vai ka u fa maru si au fo mo le uso nga ofisa afka ia Asiata, e ke lo le fofo o le kulanga le. Ke lo le me e mawhainga susangia koe ngai kāke e whapenga i e whalongonga mawinga. Kau mawhale le vai yesi, mau le vai yesi le TL marketing, whapea foi le vai tamalingi, ia, ma le vai sasalapa. Le la konga kua kulunga le website le TL marketing. E mawhainga purchase online, faso taia ia tālai. But ese le alo mia o le o vai ia a talano fo ia asiata. O le tue asiata. O le koe whalo ngonga se ngungu. O le pesili wao ngā i ua ngungu ma le wao ngā le vai le ia asiata. O mero e asiata o ngā ka mo e al mero i e o le koe savari eku. Ai faso taile o pepe i le TL marketing le lo moko ko lunga le website al kamalo ia nga fere lo oka ai ka ke fo vai esi ka ke vai esi mar ku re nga me ngo vai nga mala ka mo ai ai o tuai le vai nga ai me se foi le ali atawa be se foi anai se tu foi lunga tato more se fia tato wa tunu o le tato wa producer fo le wa ye ma producer fo le vai ka ko paki o le ma producer fo e mo era o que mali producer langa o me ye o ma fainga fai ka nga o le wa tu sir mai yeah the man behind the Wah, for leave your body, your maternity leave no more. Ola ya the producer na dia yo ola ulu ida ya o ya kaka ola ulu ida ai la so loko e mongi me ke faya fari mela la ka lo producer ma ya o ke lo su e mai si voi de ka mo fa mo fo ko lo laptop